إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أمها لبتي أخون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي الله سبحانه وتعالى ألقون منا هدايتك كتوغا، ألقون من أولين مجيك كتوغا إلهو ألقون منا باوا لوافوا إسلام دينك يأي مجتمعك أولي هريها درجيك هريها فانتيك ميهن نفس رياء كرا متيوري أصول تكيك متيغا الله سبحانه وتعالى باوا لوافوا دينه إغتم دينك الله سبحانه وتعالى وني مجتمعك أولي एकी दर्जागे एकी फंतीगे मिसमी हुन्ना वनी एबामी हुन्ना दिरी उलेने मगु आदि हमें फदांग एबामी होंगे हिंगा मजे हुमा एबामी होंगे शुऊर तदने एबामी होंगे कंद तकंग अलाला दीने गुतुगा इस्लाम दीन वनी वेफा एकमुगे मतिवेरी उसूल तंग ए दीनुगा वनी बयान करो वाफ आदि हम फदांग ए दीन अलगुर मट्टका बयान को दियो मट्टका अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलगुड़ में तेरे फ़ोनुवे विमान नबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी एकमुगे मतवेरी नमूना अलगुड़ में न दक्कवादे वाफ मीस्ता होंगे एहसास ता दने एबामी होंगे बेनुन तका एबामी हुन नंग ओगा तेरिवे एकमुगे मतवेरी नमूना अलगुड़ में न वनी दक्कवादे वाफ एकुतुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज्तमा तेरे हिमेनिके वा बाय आज फ़कीर मिस्कीन कांकम बेनुन जेहिगिन वा मीहो मिफद मिस्मीउन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वनी ओगा तेरिकमुगे मतिवेरी नमूना दक्कवादे वाफ ए नमूना की एई एकलेगे फानुगे उम्मत के हुरिहा मेन्ना एकमुगे नमूना गोतुक अल्लाह सुब्हानहु व तआला दक्कवादे वाफा नमूना कोम्मे ज़मानकम में कोम्मे तनकम में ए नमूना की एई फुदिगे वा नमूना के गोतुक हमें कने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकलेफान अलगुण में नंगे बयान को देवे विदीनुगा व उसूल के मतिंग हम एकनी फ़कीरुन्ना मिस्कीनुन्ना अलाला एकमुगे मतिवेरी कम बयान को देवाफा हम एकने एकलेफान फुद्दवाले विकिनु एनम सलगुण में एकलेफान सीरत बदालुम अलगुण में न देह को देनी ए मतिवेरी उसूल एकलेफान वनी खुद एकलेफान अलगुण में न वनी नमूना दक्कवा देवाफ एक मुगावेस एम्मे मतवेरी नमूना अलगुण में नवनी बयान को देवाफ लेकिन अलगुण में बिस्नमाल मातो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले फान वनी एकले के फान अहुलुन नंग हेद कुरवाफ आदम फदांग एकले फान अहुलुन नंग हेद कुरवाफा बाकी उन्न इच्छें इतुरवा इच्छें एकले के फानो फ़कीरुन्ना मिस्कीनुन्ना एकले के फान सदका कुरवा एकम बयान कुरवा उमर के फान बयान कुरवा फे कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युनफ़िक़ु मिन मालिही अला अहली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकले के फान अहुलुन नंग एकले के फान हेद कुरववे खरद बरद देववे व यतसद्दक़ु बिफ़ضली आदि में फदां ए इतुर वजे चिकमुगा वानम ए चिंगे एकले के फानु फ़कीरु नशा मिस्कीनु नशा ए फद मिस्मीउन एकले के फानु हेद कुरववे सदक़ातु गोतुगा एकले फान दियोलुववे एगोतुं अलगुण में बलाला इरुगा एकले फान फ़कीरुन्ना दे तेरे मुआमलात कुरवाफा गोतक बलाला इरुगा एम्मे फुर्तम कमकी एम्मे फुर्तम फिलावल के अलगुण में एकले फान सीरतु अलगुण में उगन्ना दे फ़कीरुन्ना मिस्कीनुन्ना एकले फ़कीरुन्ना मिस्कीनु एमी इसमी होंगे हालतु एकले फान फेनि वडागे फिकमुगा वानमा एकमा दे तेरे एकले फान ओगा तेरे वडागन्नवा रहम कुरववा आदिम फदांगे बामी होंगे ए ओगा तेरे कहूं आदे बामी होंगे वा फ़कीर कहूं ए बामी होंगे कि बागा वा बेनु
එබෑම්ගේ බේනුම්වා කන්දත ෆුද්දවැ දෙව මට්ටක ඒකලේගේ ෆාන් මසිකේ පුල් කරවාෆේ ඒගොතුන් එෆාරේග රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිහා ආද මුදර් කබීලාගේ බයකු ඒකලේගේ ෆාන් කවමුගේ ඒකලේ ෆාන් අරිහා ziyarak කරවෙවි ඒ ආයරුගා ඒ කවමුගේ මියුන් එබෑ මියුන් තිබී හුස්ෆය ආදෙන් ෆදා ඔරියම් හාලතුක මානේ කි ඒ ලා උලුවවා hedumen netumuge sawbun ekamuge sawbun awra rangala kash mi ajarangala ade mi ade nufuriwa gotum mati halutuko wani faqiru kama nikamati kamuge sawbun laani echen adien fadan arane fawane netumuge sawbun rasul sallallahu alaihi wasallam mi a wafuduge miyum feni wadaga tuma ekiga ekalege faanuge muunu fulu ekko ಮೂಣು ಫುಳುಗೆ ಕುಲ ಬದಲುವೆಗೆಂದಿಯ ಮೂಣು ಫುಳು ರಹ್ಮಾ ಓಗಾತಿರಿಕಂ ಫೆಣಿಗೆಂದಿಯ ಏಕಮಾ ಏಕಲೇಗೆ ಫಾನ್ ದೇರ್ ಫುಳುವೆ ವಡಾಗೆ ಎಬೆ ಆಮಿಯುಂಗೆ ಹಾಲತ ಆಮೆದುಗ ಎಹಿದು ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆದಿ ಮಿಸ್ಕಿತ ವಡಾಗೆ ನಮಾಜ್ ಕೊಡ್ನೆ ಮಫೌಗೆ ಕಲೆ ಫಾನ್ ಖುತಬಾ ಎದ್ದೆವೆವಿ ಅದಿ ಫದಾ ಎ ಖುತಬಾಗೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ದೀನುಗ ಹೇದ ಕುರ್ಮಾ ಬೆಹೆ ಗೊತುಂಗೆ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ನಸೀಹ ಎದ್ದೆವೆವಿ ಸದಗಾ ಕುರ್ಮಾ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಹಿವ್ವರ್ ದೆವೆವಿ එහිදු රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සහාබී බේකම් තෙරෙන් බේකලකු බොඩු වශිගඬේ කදුරුගේ වශිගඬේ එකලේගේ ෆානු ගෙනස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ අරිහ ගෙනස් බෙහෙට්ටෙවි නිකම් විස්නවලවා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හේද කුරුම හිව්වර් දෙව්වමා එකීගා රසූල් සල්ලල්ලාහුගේ සහාබී තෙර අන්සාරිය බේකලේ බොඩු කදුරු වශිගඬේ ගෙනස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ආදේ කලේ ෆානුගේ ආදේ අරිහුගේ බෙහෙට්ටෙවි එයා එකීගා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ හින් සහාබීන් වෙස් හේද කුරුවම් ෆෙට්ටෙවි එතම් ෆෙනි වඩාගෙන් එකලේගේ ෆානු මූණු එකලේ ෆානුගේ ආදේ මූණු ෆුලුග කුරින් මිවනි හිතාම වෙරිකම් මිවනි බයකු ෆකීර් කමා නිකමති කමුග වාති ඒකමුගේ අසරු එකලේ ෆානු මූණු ෆුලුමති වනි එන්න වෙස් එකලේ ෆානුගේ මා සහාබීන් එකලේගේ ෆානු ඒ බයන් කුරවි වදා හේද කුරුමට්ටක හිව්වර් දෙවමුගේ සබුවුම් එබේකලුන් හේද කුරවාතම් ෆෙනි වඩාගෙන් එකලේගේ ෆානු මූණු ෆුලු උෆාවේ උජාලාවේ ගෙන්දිය අදි එකලේගේ ෆානු ඒ හේද කුර්මා බෙහෙ ගොතුන් එකලේ ෆානු හිව්වර් දෙවෙවි අදි එකලේ ෆානු බයන් කරවෙවි ඉස්ලාම් දීනුගා සුන්නතෙන් ආලාකෝ දිර්වාෆි මීහක ඒ සුන්නතක තබාවේ එකන් කුරිහා සවාබේ මීහක ලිබිගෙන් දානකමුග මිකමුගේ උෆාවේ ඛබර් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් දෙවෙවි එහෙකමු එකමට්ටක ඉස්නෙන්ගෙවි ඒ සහාබී බේකල රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තාරිෆ් ගේ බස් නුවත් එකමුගේ මතිවරිකන් එකලේ ෆාන බයන් කොත් දෙවෙ ඒ අන්සාරිය බේකල ඒ කදුරු වශිගණු ගෙනෙවමුගේ සවබුන් එහෙම් බේකවන එකමුගේ හිව්වර් ලිබි වඩාගෙන් එකම ඉස්නෙන්ගේ වීති රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එෆද කන්තක ඉස්නංගවාමි බේකලුන්ගේ මතිවරිකන් බයන් කරමුගේ සවබුන් එකමුගේ හිව්වර් ලිබි වඩාගෙන් දියා එහෙක මීගෙන් අල්ගොන මෙන්න දෙහ කොද්දනි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆකීරුන් මිස්කීනුන් කංකම බේනුන් ජෙහෙගෙන් වා මීහුන් එබෑමින් ෆෙන්න හිඳුගා ඛුද් එකලේ ෆාන වෙස් එකමුගේ අසරු කරවවාක එපද මීහුන් නාදී තෙර එකලේ ෆාන ඕගා තෙර වඩා ගන්නවාක අදේ ෆදන් අල්ගොන මෙ විස්නමල අම්මාතෝ රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හම එපද මීස් මීහුන්ගේ කිබා එපද බේනුන් ජෙහිකන් වාතම් ෆෙනිජ්ජ කමුගා වානම එකන්ත ෆුද්දා දිමොට්ටක එකලේ ෆාන මසක්කේ පුළු කරවවා ඒ මීස් මීහුන්ගේ හිතුකවා ඉහ්සාස්තන් එකලේගේ ෆානු දෙන වඩා ගන්නවා එකම රියාය කරවවා නිකම් ඉස්තනා ඛුදු අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි අල්ගොන් මෙනගේ අබූ හුරෛරා රදියල්ලාහු අන්හු කියයි රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සහාබීන්ගේ තෙරෙන් එම්මෙ ගින හදීස් රිවා කරවවා ෆා සහාබි අබූ හුරෛරා විදාලවනි තිමන් ඉබ්බා ෆහරා රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ආද මින්බර් කොලා එකලේ ෆානුගේ මිස්කික් කොලා එකලේ ෆානුගේ ආද එකලේ ෆානුගේ ගේ කොලා දේ තෙරේගා ඒවා තනුග තිමන් එබ්බා ෆහර වමේ වෙට්ටිකෙන් ඔෂෝවි තිමන් ඔන්නමෙ එකලේ ෆාන මිස්කික් කොලා එකලේ ෆානුගේ එගි කොලා දේ තෙරේගා ඒවා මගෙගේ මතී තිමන් වමේ වෙට්ටිකෙන් වමේ බයි ෆහර ඒ මගුමතින් හිඟමුන් දාම් විස්මින් බයි ෆහර තිමන්ගේ කොඩබ්බෙසරයි අබූ හුරෛරා රලියල්ලාහු අන්හු විදාලවනි ආදී බයමින් ගුනේ තිමන්න යෝති මොයවෙෆේ එහෙනම් අබූ හුරෛරා විදාලවනි
e timan ebbesage moyawani ki nune ehennam bandu ha hunu kamu kaane ichchen etumuge sawbun gaaga warenne etumuge sawbun timan vetti fawaniye kaane ichchen etumuge saw ehennam sebe kalon salan jassawa no defada kantak be kalon duru wada gannawa egotun Abu Hurairah vidalwani iffaharegga timanna bandu ha wegen gos itu revves goten netiken iffahareg Abu Bakr radiyallahu anhu wada gannawa vendi hinduga timanna bandu ha wegen kaane ichchakan edi ekamas ehennam ekaman needi timan dennewime Allah subhanahu wa taala mauge heda kurman asfawa ayate Abu Bakr radiyallahu anhu ke bang essevime mi ayatuge miwani kochitto Abu Hurairah vidalwani timange hagigatuge beenumaki timanne kaaichchengi kalefan for ko dinume ehennam Abu Bakr radiyallahu anhu ekame visne wada nugate ekalefan wes e aye bayan ko dum foge kalefan wada gatiye manike Abu Hurairah radiyallahu anhu ge beenum fulu visne wada nuge hame gotan aneka erkol maneka Umar ge fan wada gate timaneka Umar ge fan suwal korvevime hagigatuge beenumaki kaane icche hodu ehennam wes Umar radiyallahu anhu wes wadaagati kalefana bisnif wadana gote ehem ve timan anekka wes teduwe wadaagen kuda tankulaka timan hingalime ehennam wes timanne ma duraka deve ware nuye timan bandu havegen anekka timan vettij ehindu timanna irkolkum badaliruga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam timange kurimatige hutte ekalefan timan ne ballwale umaffuga ekalefan ade hinitum veliye timanne adimala hinitum wadagen adi timange kariya wadagen ekalefano hadis pure ya abahir e abahirre e bafar Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bafar mukhatab kurawa ad Abu Hirruge namugavis e ekalefan mi gwalawan ya abahir e Abu Hirre timan denime labbaika ya Rasulullah timan denime e ade timange me e Allah ge rasulai e Rasul sallallahu alaihi wasallam timan kalefana ki wadagan nawash ehindu timan Rasul sallallahu alaihi wasallam akiga ekalek faanuge gekolo wadi wadaga time wadi wadagen inuga ekalek faanuge gekologe hutte adi kiru ecche kamwara kala afuri kiru ecche hutte ehindu Rasul sallallahu alaihi wasallam ekalek faanu ambekam denneviye mi konta kun kaaku fonuvi kiru echetto ehindu ekalek faanu ambekam denneviye mi meni ansoriya bekalo kalege faanu attaka kale faanu fonuvevi ade kiru fodeke kalefantaka fonovi kiru fodeke mi kiru fodeke ehindu Rasul sallallahu alaihi wasallam nikam isnawalava Rasul sallallahu alaihi wasallam anekas mi gowalani abahir e Abu Hurairah ehindu timan denne labbaika ya Rasulullah e ade he Allah rasulai ehindu Rasul sallallahu alaihi wasallam kikedo bayan koravevi kalege fan wadage suffage hulwerinna gowalava wash suffage hulwerinna gowalava wash suffage hulwerinna ki ei daan evves gen ulene evves gen ahule alalane evves farate neti uluwa bekalun take faqiru bekalun take adien fela ebekalun taka masjidun nabawiga waki tankole khas kurwa fa bekalun take faqiru nikamet alalane evves bekalun take timanne dennevi ebekalun gwalwa afgannash ehindu timan hitan eriye hagigatuga e kiruwetin timanne miwani emme boda beenun jefwaniya emme bodan ekamuge hakku miwani timanne timanne ge devwana kiya rangore Rasul sallallahu alaihi wasallam enmas e huriya bekalun genesken den coaching toy den timamena libeni eta baawar bekalun take min genes kuda kiru echku kinen ge timamen kaabe uleni enmas Abu Hurairah radhiyallahu anhu vidalwani timannaya Rasul sallallahu alaihi wasallam tabavun ei emme timannan emme bodu emme molu egen wa gote nikam isnawalava emme dati halugaves Rasul sallallahu alaihi sahabi bekalun Rasul sallallahu alaihi wasallam taba wada gandawa minwaru edu timan tedu gen go suffage halurene timan go wale vevime timan genawon ebekalun ais Rasul sallallahu alaihi wasallam arihuga ebekalun ishide wada gate adi ayaki Rasul sallallahu alaihi wasallam timanne go wale ya bahir e Abu Hurairah min kirfot gengos komme bekalka devwa wash ikam isnawala komme bekaka devwash e Abu Hurairah anikkawe sita ma bada kasar kuri den mi huriya bekalonna difa timan annerde timanne coaching ge unnani ehnamois Rasul sallallahu alaihi wasallam thaba wadage Rasul sallallahu alaihi wasallam amur fula bolaba kiyamanterikan ada kurave ekale fan wadage emme furtom bekalaka devviye ehidu e suffag e bekala e sahabi bekala
ಬೇಕಲಕು ಎ ಬೇಕಲಕು ಎಕಿರು ಹಿಪ್ಪೆವಿಯೇ ಎ ಬೇಕಲಕು ಆದೆ ಬಂಡು ಫುಳು ಫುರೆಂತೆ e fawga faharege be faharako be kala ka faharako be kala timang e kiru devvom ais emme fahum nimigen timang ame ais rasul sallallahu alaihi wasallam timang e kiru et devvime e hindo rasul sallallahu alaihi wasallam e kiru ech ballawa lawafa e kalege faan bayan kurave wiye miharu dem baaki mitibi timang kalege faana tibaya manik abu hurairah debe kalunne ehnd rasul sallallahu alaihi wasallam ad abu huraira ata e kirueti dew mafahuga bayan korvi kalek fan hippawash ehnd abu huraira dan timang anika e kiru hippe mafahuga anika timang anika etumu nattalima anika rasul ali sippawash mi godak gos ekale fan takurar kurvevi timanneya timanna den nubovene timam bonejjo mandant e halat diyam rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faano ata timang anikaves ekiro devvemon ekalege faano allahang alhamdu korowafa allah subhanahu wa taala ism fulganifa ekiru fodo ekalege faano hippevi hekam nikom isnawalawwa rasul sallallahu alaihi wasallam abu huraira radhiyallahu anhu de tere ekalege faano korowafa muamala ketteri wadage khud abu huraira radhiyallahu anhu ketteri wadage to natija ko bato bandu furende kiru libigendiu allah subhanahu barakata allah subhanahu wa taala barakalle umge sawbon e kuda kirfodu gina vegendiu ehkam ngalgon menna mi hadisa ngalgon men anga de mi munuktaaki rasul sallallahu alaihi wasallam mistaunge halat fenuma ekiga ekan kama riya korwa mistaunge ihsas denigannaka ekamattaka ekalege faanu ahammiyatu kan devwa minwar algon menna dehakot adem fa rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge bay sahabi bekalu muhajiriya bekalu bay ansari bekalu na bekalu hawal korvevi rasul sallallahu alaihi wasallam engevi ansariya bekalu na tie bekalu na mehmandari ada kurmattaka ekashene minwarka gendawash bekalu eka tere bay bekalu de bekalu tim bekalu gendevi adi khud rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faanus khud baaki tibbevi bekalu na ekalege faan mehmandari ada korvevi ekalege faan apul guri chikamugawana ekalege faanu e fagirunna devwa ekalege faanu ulvevi adem fada khud rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faana faqirunna deen echche ekalege faanu apluga netijjaka muga waanama ekamuge magu ekalege faanu dakkawa devwa ekalege faanuge sahabin nang ekam hivwar devwa nikam visnawala wahen hadisae rasul sallallahu alaihi sahabinge terem bekale wadagen e bekalaka mehmandari ada ko denota kaayche den evs bekala ko numun ais allah ge rasul ay denwe allah ge rasul ay timanne kaayche dewash timam wani war bod bandu have genne ehnd rasul sallallahu alaihi wasallam nikam visnawala wa e bekala kaage kalege faanu ge geklotaka kale faanu wadage e namais evs ge kolegga kaan ichenne hame kede fem fo den nun itu evs ichenne iha war kun se kale faanu du kolle wikino adiyaki kale kale faanu miskita wadagen sahabin ge kurma fo ge kale faanu bayan koravi tiike teren kombe kale toye mi mehmanaya kame hita kaich deni allah subhanahu wa taala ebe kale rahmat lawwane ehidu rasul sallallahu alaihi wasallam ansori be kale teren be kale tedu wadagen dennevi e allah ge rasul ay timanne bay riwayat ko aswe e ad abu talha radhiyallahu anhu kam abu talha radhiyallahu anhu kam aswe e allah ge rasul ay timanne tikama jamin wani ti mehmanaya kame hita kaich deni nikam visnawalwa mi ansori be kala e be kala igi wana nugannawa ge kaich huritoves nettoves e namois allah subhanahu wa taala rasul sallallahu alaihi wasallam efada mi ka rahmat lawwane bayan kor vevima ekamattaka masake kormattaka tedu wadagat nege adi eru nege ge kaich hurikam ves nekkam ves ekale faanu wadage e ansori be kala ade mehmanage wadage ge wadage ade abikabana davwani mi ade dannawani kaich coaching kaam hori ehdo ade abikabana mi dannawani ade ummu sulaim radhiyallahu anha bayan korwani hama ekani hori kuda darifulu hama ekani kaadana itikoleke kuda darifulu kaadana itikoleke hama ekani hori gega itura chennete ehdo abu talha radhiyallahu anhu ade ha warkus dukal lawaka benu fulu wadanuge
ಅಲ್ಲಾಹ್ಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ಉರುಮ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹಮತ ಬರ್ಕಾಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕುರು ಮಟ್ಟಕ ಅದು ಯಾವ ದೂಕಲ್ಲಿ ವಿಕೀನು ವಿಸ್ನಾ ವಡಾಗೆ ಬಯಾನ್ ಕೊರವೆವಿ ಅಮಿಕಬದುನ್ನ ಕಂಬಲೇಗೆ ರೇಗಡು ಗಡೀಗ ಬತ್ತಿ ರಂಗಳು ಕೊರವಾಶ್ అది దరిఫులు కొమ్మేసి కొట్టుకుని నిందవాలాష్ అదేం ఫదా బత్తి రంగులు కురం హదా కమం హదా బత్తి నివాలాషే అది తిమమ్మెం కాకమం హదానియే ఏ మెహమానా కన్నేగడే కాకమెం నుకాకమె నికమిస్న వలవ అమిల్ నఫ్స వురెం ఇస్కొరవా మింవర్ ఏం ఫరాయతో ఏం వేగ ఫకీరున్న మిస్కీన్ అలాలు ఊముగా మీ అల్గొడ మెన దక్కా దేవా ఫారివతి మిసాలకి రివతి నమూనాకి ಎರೆ ಕಾವಗುತು ಜೆಹುಮು ಆದೆ ಎ ಸುಹಾಬಿ ಬೇಕ ಆದಿ ಅಮಿಕಬಲು ಬತ್ತಿ ರಂಗಳು ಕುರವಾಕಮ ಹಿತ ಬತ್ತಿ ನಿವ್ವವಾಲೆವ್ವೆವಿ ಆದಿ ಯಾಕೀಗ ಕಾಕಮ ಹದ್ದೋಮುಗೆ ಎಂದೆವಿ ಅಂದಿರಿ ಕಮುಗೆ ತೆರೆ ಕೇಂಬಲ್ಲೋಮುಗೆ ಎಂದೆವಿ ಎ ಮೆಹಮಾನ ಹೀ ಕುರವೆವಿ ಎದೆ ಕಮಲು ಕೆವು ಕುರಿಯ ಗೆಂದವ ಕಮುಗ ಅಂಗ ತಳುವ ಮುಮ್ಮಿದನಿ ತುನ್ ತಳುವ ಮುಮ್ಮಿದನಿ ಅಂಡ್ ನಗ ಕಾಯ್ತಿಗೆ ತೆರೆ ಅಂಡ್ ನಗಾತಂ ಫೆನೆ ಎಹ್ನಮಸ್ ಕಾಯ್ಚೆ ನುನಂಗವ ei timmiyum kaane ichenge kune emme miheka fudenewar uri eregalu re kurevvi kongote gato banuya hunu kamuga deka balum re kurevvi banuya hunu kaan ichenuka ehna mois e mehmana hingham jassadif e faqir nikameti al sahabi ebe ko hingham jassadif e gane duhuga ane du ali wulumun rasul sallallahu alaihi wasallam ariha e sahabi be kala e mehmanaage wadaganne hiduga allah subhanahu wa taala wani kam khabaru rasul sallallahu alaihi wasallam devaf e hindu rasul sallallahu alaihi wasallam ge moonu fulu mujala ka fenigendiya adi bayan korevevi tiye de kamun re kanta korevi gota behe gotu allah subhanahu wa taala ajab fulu wode odikate not allah subhanahu wa taala hini warunu korevevi tiye de kamun re kanta korevi gota behe gotu henko mi algon menge namuna ki algon menna rasul sallallahu alaihi wasallam ekale faanuge sahabin ekale faanuge madrasa ekale faanuge bellum ekale faanuge tarbiyatu wadaganne bekalun dakwa devwa fa namuna kimi algon menge ko tabawanje namuna kimi amil nafsa wuren amil beenun takawuren ehim faraatakum ekama ma bad beenun jehigin wa faraataku iskuru ikam isna kaane icche neti kem bellum men neti timam menge amil nafsa wuren ehim bekalun iskurowe ehko mi algon men hori mativeri namuna bala defala mi hadisang algon men de ko diale muhimu nukta ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqirun beenun taka jehfawa mihum efada mismihum ge kandata fudda de umattaka ekalege faanu masike kurevi minwaru ekalege faanu ekanta fudda de van ekkamu ga waanama enu gote beso itto ekalege faanu korwa masake polu nikameti wi mihe wima ekalege faanu du ko nulawwa emiya hitu ka nujassawa oga teri wadage haqiqatu kalgon men mikam dehe koddeni allah subhanahu wa taala ge wahi basfulu ge tedukan ei kombas fletto allah subhanahu kuran allah subhanahu wa taala rasul sallallahu alaihi wasallam medu ge wahi korwa fani ekalege fan fonu wa fani alam tak rahmatige gotuka faqirunna miskinunna kodakudinna migodaggo surya menas alala oga terbe kale gotuka rahmategge gotuka kam algon men de ko deni ekale faanu mistokunge beenu fuddewa devvan ekama kuludana wejjikamuga waanama ekamuge magfai ko devwaka alala waka emmagu nuwi anemmagu tanawas ko devwaka algon men de ko de adin fadan algon men anin hadisayaki anin nuktayaki rasul sallallahu alaihi wasallam siratun khud ekale faanaki ei ma mati darajaga nuwata ma daraja guri echi fariklu wagen dunuye golubevi bekale nunka efada bekale nunka ade fadan ekale fan lob fulu boda nugannawa kam stalgon menna ade dehe kodde egotum ade imam bukhari ekale fan sahih ga bayan korwa fe rasul sallallahu alaihi wasallam ekaleege faanuge gekoluga ekaleege faanuge ahulun jehigen tin duwas bandfura muttinu kure jehigen tin duwas bandfura muttinu kure jehigen mane ki ed duwas rangola kaif kamuga wana mane duwas nuka nuta bandu ya hunu kamuga
ekaleege faanuge amul flokim adi fadan Aisha radhiyallahu anha ekaleege faana adi Aisha radhiyallahu anha adi kamana bodadata vidalwa adi urwa bun Zubair vidalwani urabut adi urwat bun Zubair vidalwani e timange ukhtage dariyae manik asmaage faanuge dalikale adi urwa bun Zubair e timange ukhtuge dariyae timam be kamalun demasdo sehda kurovome timam be kal demasdo sehda kurovome rasul sallallahu alaihi wasallam ge gekaluga ad alifan nudeki alifan ronuko heda kurovome mane ko wato evvis kakka fa hunne ecche fari nukuluwa kam jeje ge demasdos ekale faano ge gekaluga efada evvis alifan nudeki alifan ronuko heda kurovwa kam eduro ehdu adi urwa bun Zubair dannawani ti kambalun kochito farikuluwa uluwe vi henkamuga wanama ehde kam dannawani timam hame kadi farikuluwa uluwe vi kadura fena farikuluwa gene uluwe henko nisna lawa rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege fan ecche libadagen fikamuga wanama ahlunna heda korobwa itur wadagen fikamuga wanama maadamayan anedduwa kanu bahattawa ehennama eya bodak beenun jegin wa bayakan kale faanu heda ful korobwa ehko mi algon men dekka dewa fa mativeri namuna ehkam algon men nam mifada kanta algon men dehe ko deni rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu algon men ge teren allah sa fanuwa fani mativeri namuna gotuga mi dikam visnawalawa algon men ge tere algon men a insanu ge teren emme mativeri sahiba ge diriuluwo Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga emme lopeti kam bodwegen wa sahiba ge diriuluwu ebe kalun kanta korwa fa goy henka algon men de ko de muy munukta ki mi algon men ge mi duniya ki mi waguti tanek adem fadan algon men de ko deni mi rasul sallallahu alaihi wasallam ekale fan uluwevi diriuluwu muge aadage minbar mistakunna alalawa minwar adem fadan algon men muslimun algon men allah subhanahu wa taala iman bi akhirat duha iman wa mihunge haqiqi landudandiyaki ei akhirat duha falaha kamyab hodunka duniya matiga algon men ngoti allah subhanahu wa taala rahmata eilahuge sawaba daruma libeto ekamattaka gadala masake kurunka kurindene fada rasulunge sahabin egu fada masake kurwa fani muslimunda ki ei haqiqatu ge baamiyunge visnuma fikuruga abadu sunnanje kamaki ei akhiratuga abaduge abadan oy diriulun ei rangalu dirulu mekkamuge hedeto ekmattaka masake kurunka ehkamu emme alobe jakhun algon menna furiyama namuna gotuga allah subhanahu wa taala mi fonu wafa nabiyya sallallahu alaihi wasallam ki ei ekalege fan hame kan algon men bayan ko devvi kino enama se kale faanu ge amala mi huriha kamu kun algon men na mi de ko deni kale faana ki mi algon men furi ham namuna ek algon men ge dirulu muge huriha kamek ga algon men namuna libigane algon men ibrahim hasil kuran je be kalek mi algon men ge tene namuna gotu ko fonu wafa sahibag algon men mi fada kale faanu ge sirat dirasa kollum algon men de ko deba kiritu qur'an ga allah subhanahu wa taala e bayan kurawwa kantato ge mativerika kurindnevi aye allah sam bayan korwa fe inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin ham ka chonti mangilahu kalege fan fonwa fani rahmatan ad alam tak rahmatan ki gotuka e rahman algon men mingeni ekamuge tedukam mingeni algon men kale fan siratu algon men badala visnalum ekama me algon men fikur kollum e kalege fan hayan hedu korwa fa goy algon men ungeni daskurum enkam duaa ki allah subhanahu wa taala algon men naki algon men ge ma nabiy sallallahu alaihi wasallam dakwa de wafa matir meri namuna e tabawa ekalege faanu ge haya pulun ekalege faanu siratum ade filawar talibgane ibrahim hasil ko ekan kan algon men ge hayatu ga heda kura baikamuga algon men mu adem fadan allah subhanahu wa taala ki adem fadan allah subhanahu wa taala algon men he visnun de algon men naki he basaha he bas qabul kura baikamuga lawwashi
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.